Barboza on side छन् बक्समा केही पहिलो जर्सी हिजाजी अलरेडी देयर बाबोजा आफै शट प्रहार हाम्रो टच थियो ब्रिटिशको लिफ्ट गर्दै हिजाजी हिजाजी अफ गर्दै आफ्नो टिममेटको लागि सन्दीप थिए try Hijazi lucky Dipesh continuing his energy right from the whistle for the second half as well. That was a wrong pass actually. Running ma dinu parne थियो त्यहाँ pass Ashok Khawasle energetic and it was a cynical foul actually. It was quite cynical, trying some Brazilian moves there. Barboza, the Brazilian, there you the go. bullet man. That's the man we're talking about. Brazilian Roberto Carlos coming. Play. Rahar गर्न सक्ने छ नि यो short pass थियो. Short corner, Suraj Thakuri फेरि पनि बलमा. That chip inside the post, looking for a chance. Game in a very slow pace. Stephen Binong going inside. Everyone was looking for a foul, but ref. त्यो रौनक हामी देखिरहेका छौं. यहाँ पनि action packed भइरहेको छ. आजको खेल the legend as well as Amandai, and you can see तर्फबाट अट्याक हुने गर्दछ आइदर जो आइडो or Suraj Thakuri. र यो मिस्टेक यसपालि पनि विलियम बियासीको तर्फबाट के हिजाजीले यसको फाइदा उठाउन सक्छन्. What a beautiful tackle, what a beautiful क्रिएट गरेका थिए. Let's have a closer look in this. पहिलो कुरा हामीले यहाँ हिजाजीको वर्क रेटलाई तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हिसाबले उनले त्यो इन्डस्ट्रियस एफर्ट देखाएका थिए. Oh, that's wonderful. Perfect tackle there by the defender. केही हदसम्म शायद केही हदसम्म physical contact थियो, but he got the ball first and then the man. That is a one. घेरि नै रहेका छन्. अब भने मौका हिजाजीको लागि. Can he beat Priso? No, he can't. Save रह्यो. Look at that acceleration. यहाँ पनि full credit दिनुपर्ने हुन्छ गौरवलाई जसले last moment सम्म पनि त्यो अप्ठ्यारो बनाइरहेका थिए. त्यो last nudge, त्यो last जुन टच थियो गौरवबाट त्यसले डिसब्यालेन्स